Kubor Kabatisi TV. Lawan Rashapi dak Modrina Auto Enterprises, Maulai Nongkwar TSS Road Shillong, ringkat ke Three Olives Restaurant, M Crown Hotel, Kendaila Shillong, bat ke Orange Nissan Lumso Po Shillong. Wan bantit ya ke kali Datsun ready go bertemai, kabas kem bat bidor. Keying Dorbar Thauan jong ke Khasi Hills Autonomous District Council haka arpo nyo terik urisau arajar arpo kalapan pau ye ke jing sngolem halor ke jing klatno jong uba his preaching son shila ubala longteng u chief executive member jong ke Khasi Hills Autonomous District Council hagisnem ki balalay no ki MDC jong ke Ying Dorbar Thauan ke District Council habaya shimbenta ha ke jing kren sngolem kilapan pau ba uba HS shila ulalong unong mi kmat uba tebit ba bat ubalano senyang shikat day sha usup uthiar jong ke district council menba udang long u MDC bat kum u MLA jong ke Ying Dorbar Thauan jong ke jela. Mr. Deputy Chairman sir, the council decided to place on record its profound grief and sorrow at the demise of late H.S. Shila, former member of the Khasi Hill Autonomous District Council, and express its deepest sympathy to the member of the bereaved family. Late H.S. Shila, who passed away on the 7/8/2020, was a member of the Khasi Hill Autonomous District Council, representing Nongkrem constituency for the term 1984 to 1989 and hold the post of executive member in the year 2004 and 9. He was elected from executive member in the year 2004 and 9. He was elected from Light Crow constituency and in 28/7/2004 was elected as a CEM till 5/2/2008. In the by-election to the Khasi Hill Autonomous District Council in 2016, he was elected from Nongkrem constituency and again was elected as Chief Executive Member on 13/7/2018 till 5/3/2019. As a member and chief executive member of this council, he proved himself to be a good legislator as well as an efficient administrator who had contributed a lot towards the welfare and interest of this council and the state as a whole. The vacuum caused by his death is greatly felt by us. May his soul rest in peace, and may God grant strength and fortitude to the members of the bereaved family. It results that a copy of this resolution be sent to the bereaved family and the press. CM Kaba Songkhya Ban Penpau ya kacing Snolem Alor kacing Klan Jong u member of the RIM Jong Ganika Ying Iba HS Shila Iba Njukat Iba Deng Ilalong Ru u Chief Executive Member Jong Ganika Ying Nong Yalam but Hoy nakalian ke cenga ngam syum yo ya kalat ban ya don rekat hakitem tiba I don hangni po council dan ring ngejia kendu miji itu itha ba but ngarajuyo ya kalat hu sir ban ya kendu bat I marmet bat ngaju snow penat lu ban pej ya ki jingkren ki jong I ya ki dibet ki jong I ki bai jukren na ka for sa ka for
hakan ke yang kepada burung. Ilalong sisya nong yalam. Uba tang kan ke yang kekan masa. Reki pat bang. Jong kari ke jongi. Ngiyai pertu pa ngiyai kenmau. Dewi ni kinong yalam uba create history. Ubuan ra iki jingja ki baper. Ubuan ra iki statement ki baper ki baharukom. Teng ki bapen khnyu. Ki bapen ki. Ya ka museum jong pai ba. Udon ni ka sap ban pen ki jingmut. Ki pai ba. Hoi kalak ban long ba ka jingle ka jong i kalak ban dei ke badai. Kalak ban dei lu ka bam dei. Henry si sen baila keren kamot ila penpau kala penki ya ka jingmut je perkhan jong ki babut bat ilong uwe na kinong keren ba tebet bat na kermal pang si i ki tuki mau ki klip bagi video habis keren apa ka house mau ka house ka khi lui kedon kecingnya lui tu kedon kecingnya kedok tu kedon kecingnya tiap met namar balai baka bukan keren ke cumi kalau ke bah balak bat pergi ulala tu ia keban penki ia ki kat tu kan ni ki ai kiba kalau long sisa ka jimentor hoi kidon giang kiba lapas hakan ke yen Andre 4 lak ya kapan yo ya ke jimendur jong lat kidon giang kiba lapas di badan kamar kum ke kelan bil kalenich bil ini gian kilalet si kastit cha gubernur resusi ba lawan phaya nakaliang jong kanika isi nila study biang ini bat ngidah kuat ngidah terang ban penurlong yakini ki ai iba uniu ramba ulama paham banang penbahas isu banang penjanai isu namar ki ki an ki badan kam yang ini kum gajak betul kajing do kam sumlong tangi ke yang kesap ndre kala long kajing do ka bakhrau ya kajak kan dia porokowe tenaga lian kecongan bat ki pat ba jongka sora konsumsi nyawan ra ya kini kajing solat syaki bahiyah sam tiba kedon ngecing dai kebacan tadi bau bleng ai si kecing tengen kecing persat bo bat haka juga por ngi duai ba ka mensiam kecong ini kan yo kia tai apa mencukup
Kublai. Deputy Chairman sir, ngaruh yang ini pun sibta, kanika jingkren sodem malu jingkran no jumi ba aja celah bekodi badeng, timang lebat ke baik cuma orang di konsorsi ni berpau jing sodem malu jingkran no jo ni roba ba ni participal community nama karta jo ni berang biang bah banai ka jing syakri ya ki ba hoi lo mene la ini da lo ban ji si do se ba ndai spa proposal belum biang on ji yang se mar jasa di dalam hani belum beriu ba kristom ba beriu ba idoni ji khong beri ba kloi ban jem no no ba lo beriu ba biria ba te haji te kam ji la yo chibun ban mat chibun ki jintip ba kam ta experience kum pada bar ne ko ka council oh ila long CM ani po ka council but haga by election step for ila long CM ka ba ko daw ani ka aja kakandai kana ke match lima dari sila nasim dari keren jauh babai tu sendiri dari tengah tuan ni ba jumlah atlet ini long beriu ba bomne ba biria ba sunat ba ladai idon kedung ru ba kwa bantip di biria ba wajili ba but ni kan mau jing tikam ji ko yem ni lagi ba idon kam sim ban perlancu ye ka ki sno ki ma ba ilaura sibun ki ban codify ban perlongan ye ki riti ke dostor jo kihima bo fer kalau ki ong ki kihima tai bobun ki ada lejong ki ag bat susu kadon ko ka bentak ba dona ka 1959 aka appointment association of chief agreement act 1959 ke ba kirong ba song ba la jede ki ha pandai yo swa ka jing menjur na ka isi ba sayo sanan te rei ni rong ba ngora ka amendment ju ka amendment juga appointment association of chief amendment act 2007 ke ba ki rong ba snong ba ke sajit nama tu rong ba snong ba sin sajit je ko mene ki brio mentak lewat manong ban ai certificate bagi kita te tada kaya untuk ke balong mensua ba ha ban dio choka approval ka isi kan chipor daklo ye do artio kan tam ki himak snong ba jangai le chipor ba te ni rong ba busuk bala ai bor ki siem ki no siat ki ma ban ai no kloye ka sanat ki no basno ba ke sa jem ki no basno ba kloye to mene siem national ka ka ini jak mo ka klan bil ru ka ba i la de pas hani ka house dan dei kelawan pai biang ko bala penpau di member berum mene ba biam nanong ketika klan bil ketika bentar ba ai masih ki kur ban dono ban lok ano kur makani kan don dapo ji pejik juga apa yang suci po ji lam jung ba nanong sibun ki kam ki ba i yale don usnyang benhi sibun mak mak sarang dalam du uwe meni ma mo juga nong krem hakisnem kendai pro lai makla ba ila los nyang lale bahaya ka beriga kathai ma konstruksi joni ba babat hatu por ko minister juga di beniu te ko CM ba do paran rilang ko konstruksi long beriu beron sema padiram ba impact silang ilulu abang idon ka mo jirap ilong beriu lakoi ba jirap ba khatam le ilong ka ju bro ba impact ya ka bet ka biang jo ki
buat kinong tre juga council di Barakwe. But ilong beriu ba ngai ba imdon ketam siban. Bobo ban berkat tam tayal di lei khalam takwe. Tika jing baradim ba wala da imshima shimta show election dari Emily MDC hadim nu warja katra dan rei kamdu ni musim di sakri pai ba ya long dunong ilam jo taka we gal group ba adu menta kata group so pai ba adon mo yembe ta tor long bri ba shit he mak dian ya long ru no ilam ba bet pa te kum gaji harinya ji babun makikam ki ba i long momne bre bo biria ba sakmau ba de kan tak jing long jiman ju i ten rei bo mene kajing klat san ju i kalong kajing du bakrau nganta ka jai beriu mal ulong beriu ba i ban sakri te de gani de ka jipnya ju de ka nya ba de ka ni por du yen po ban ai ka ji kuwar solem se ki ba ye ngi kurit ki kun bat baro ba to ble ji suk nudar kan ti ba idio thia cha jai ha ki suk thani ti mon dia ble si bone Nagara jungar ngayen nagabentaban ya soalang bat leader jongoleng social ba tidak dukain bagum juru ya unong iram jongkalian yatai ba lampang bla kibla empau ka jingire ba jingkar sulam halo ka jingklan no jom ba etes chila bagi tiabru ba udi wei nagi kurang ba le seu balano nyang sibon ka jingire bat kari kejelah para pemain. Isutu bapa dan ejes sela, lalong MLA, lalong minister, lalong MDC, lalong CM, but sibon ki bau la contribute ke balong, haji dia bagi council bagi setiap di para pemain. Ini beri kita nak kajong kajing ke ban pensa jingkel mau. La kalau yang ala, kalau yang nurut. Iba dan ngaca sila le seu kumbayong barok goni syai ka di dari baca indri baru long ru basong syit akan mau lapor ba ngalalong siam para pa song syit lang ngaro la song syit lang laya tin me dari gawai ba surat jongi polisian ka lontang hadi nang tu laya trilang tapi kan mau bau persan lang ya ka isi juga PCF hatang hating katuan isi. Apa ketika jinglong jongi ke politician, kaba kiwe kisitom matrai. Kawai itu lomba judan betu ina jepang kaya sorkar lai lama. Kaba gimana bantau sorkar nak ada bangi otang marman biat, PDIC, HSP ber, no. Apa kejingan pai bah proses inter library. Ngam pai pekat lo kejing tahan kejing pulai ban kem jumlah orang bah. Usim baru awal beli gelama telang haju. Oh kesorkan lain lama. Baru tapi ki nong ilam baru pergi habja. Kamu mau dulu berstep ha kai keperkat keperdai. Rai mau bahang tolong siam. Oh itu tu kerja dulu pasti jungi kerja bendurit pagi. Wa iban kambun beriu kum babun ki muslim ki kuai. Dan rai mak nama ka kultur jungi kalau laka jong sistem. Teringi sutra bawa dan asislah. Why buskit Pendon buram ya kalau kami ke babun kuntam apa yang berkorban ay kami ba don kun khasan do orang ba syau balik bon ki bangsa jingken mau na ke benda diberi ujangi don do teng tenimat ukwa ban kawan kanun kun ko jupekat ban pas ya kadil lasisi la court session pas gitu ani ke bisi dua ini yang tentang bil bakal follow su ya di rules sama apply ya ka rules is pa apply ji pasu pas itu ngai trap ika jung la jung ban convince bari cek mari kan gunu bukwa hoj ka jing do i kalau ngajing do ke bakrau isu to i but nagaleng jung aru so bangan shop ngamla akan dapat pau
kajing sungu yung orang ba ubala no senyang ke bon ki benta bala lolong ruka jing mentoi yang iki nong yelam pada gidon ki beriu ki ba kom gini na ke benta banginang la ban kam dus pa ka jadi berkah jing tip berkah jadi berkah sishar ke thada nakala juga bat ki pa juga itin mau khar sentorum ka gusti ka bakum kani ka pona pha ya ka jing solam Syai Kong bat segi baingas jam baru. Problem jing suku dorang kat leham bat ki, bapak sistem jing badan silakan jawaban song suk balau kuat. Itu sih. Mr. Deputy Chairman, saya ngaruma yang ban cimenta, ane condolence resolution belau dah leader tu ke yang, apa cimenta dah leader tu beliang itu, dah member betul buram mungkin apa mukar turun kah ngaruh ngayang ni ta kipai pak melim dan isimenta ada ni ka resolution condolence resolution mentau ni uri orang ba uang itip kum badeng cesula ke kipai pak i kitip ke badeng ngala donbok ba ngiok bani trilang batu ini Podus Council batu senam arajar sal batu senam arajar kendai apa ni sajid pergi dekat jangan kali berjeng lagi konstituensi hijau dengan kenal betul kepor ada apa ki media kalau orang ba kakam song shit Podus Council ki session bani apa assembly marga kenal betul kepor ba iwe lagi senior member jongi iba biam lanong bah layak tempuh bah berbadek celah. Tentang adu lawan kejengnya kendong keti, kejengnya tarkot, kejengnya bil kihane. Sedek apa semua tenapat melayani nayen dopar sabar fat kali kunjung. Ketale sia kedai KKI keba midi bani sim kenuksa ya tayang ni lah i kembang melong cuk. Wanya kain lah dah kiri dopar fat ini like di lagi shalang ayah shonglang te kelalong bersoksit te udai ubriu shisha uba lapong bun kita piang a man who's worn many hats kumong mikmat kumong yalam seng balang desi kumong yalam niam tu lapun ki piang lapong te henrei ngapei hakapang ilai kendo kumong mikmat ne udai ubriu shisha balong kanu ko bude benle de benle no de ben butek Bat kawai kaba niru kum kinomi kemat tentang syia jok temai tu popor kawai kaba niyo ban nuksa na u kalomba barbor ka constitution kadon hasna de kemut habong le kanu upun song nongrem ya kanu kapon monra ka yenge ke ban keren ke panya sai kemut halor ke nongrem ke revis sa jongkri kata kawai kaba ngalap yo badeng sila to ya kum kata ne umya kan bolong ubo nong rem dai constitution lan kritis insya jongkri India kata koi ke benta ke banga ngai te hoi nilai yo pani trai bun nilai no senyang lembah kene ke yeng ha kopor ngilong nong mi kmat jong ne ke yeng kum KMDC te ho ke jinglong CM badeng selang layo pan trai bun KKA namenta ban penbaik dah kene ke yeng kan long ke balak ai kata ke jing syakri ya ke cai bendril bat kunjuk di ya ka rikasi jen dia PHP. Dah kumu beriau ladon ki bentah ki ba biang udap ladon ki bentah ki ba duna henrei ngai kita ki jing duna kilat bende bodolek nang re ka jing long beriau le se ladon kita. Te ulalong nong mikmat kumu emeleru sapo ka yeng dor barjala jong kejela ulalong menteri jong kesokar jela ulah no senyang gun sikim lang salang seksisar kada jong kari jungi te ngarung mesin bat leader of the house bat kiwi ki dekot ki badon burom ban ai ki jing sola ya kayeng kesem jong badeng sela ya ikurim ya ki kon ya ki kseu ya ki persa bat ki men para ki jong i ba ni kum kayeng ni pan pau ki jing sudu ba kraw ka ba ngiloong ya ta ka jing thali ka ba badeng sela la i na shubat there's a void, there's a vacuum kejing yap no jong badeng sila de ngi pha snok ti lang leader jong ke ye bat kiwi ki dekot
วันพระกับจิงสูเลมสักยิ่งเซมจุงอีปัดงี้กระปาดเบลตระกันนะโบนากับจิงจัดไทยบัดอินยอกับตากับจิงสุหักตาประเทศกับอิลาดตั้งดีเนี่ยมิสเตอร์ดับตี้เจอร์แมนเซอร์ลุชมุแต่ยุคนั้นมาอยู่กี่ดอกบานจุงอีบุกนี่งาระดับเครื่องหากจริงaksi kebatip no yu kemudian ke kendai terik jong nai Ogos haying jong bading selak ngam simdai ban keren insyaallah di ban keren nak liang jong siam dari ban keren nak liang jong kibai pat nak isi ndai namar iman kilaya bakla nak liang jong kayeng ru ban tip muslim tengahlah supaya mengah itu bat Sherman, lepas itu Sherman bermengat. Di dalam kontak usiam buongnya kia pentip dengan mesti dengan lapoi seorang. Di ngalong Sherman pun keren, Sherman buong ngamtip aja. Dan keren pun ngamtip aja yang pergi kedua. Keren berfi, ngapa tu ngaslam krek dengan keren ayu, ngaslam krek. Kerana lakukan pun masih kunmau kat bading kenal mengilai kedua, bading. Tengah hari ini diskonsil adalah Argentina, Artem itu, te bak seni setai. Te nanti kata melakukan lagi keren, buat kalau long kajing keren kepala ayam sim kibahi yang hantam, nama nak kebakut kibahi yang hun, yang buat yang selayong kajing keren yang iba kalau pun kuat mata kasih, ya kajing Argentina kajing kibat ba, hakikat tu ini isu. Te mata kesengi te ngasu si mentah nak tang ba ketika kom begini kan ini kan keren tak kendian ngan keren tak kendian de syu agak kom ke bangala de keren tu sengi entah ya ying jeng badeng silau lah long MDC kat makan mau ngai mat laisin laitem emedi long aktif Ambil tengah tiba, Arthur, dia lain yang belum MDC kat bangah, kenal. Kiai berpelah dia siapa? Kiai berpelah, melawan berdoris pembatik, pelah. Uladan Kongres, mak tu kita 2003, kita 2003-2004. Uladan Kongres, ulang CM, barak di Kongres. I no confidence, you see a major. But Congress, no confidence, motion you see a major. Teh apa? Dia Kristian mengibat. Ingat kenuan operation ni Kristian, you. Nama ketika coalition executive committee. Kum katar kalau dia. Dengan kenal hai ba perstun tensong. Ba perstun tensong tu upor. Khman. Oh, gila tiap hari buat deh. Tengi ya kerja mengi, but hagap kut deh. Kulon, tak podong lom siam. Kalau dah tu apa? Ngah harai kat makan mau ngah belum malah. Imat kerikot ngah banyak pejah. Ngah syukur mau imat kita gitu 3 tu pun. Te kebaik apa benda semua buat deh. Hak tu si haji ru ke bah. Hang ni ru ke bah. Kita buat kita sistem menkeren. Nomor ban kedau ye kijing dunaru buan bahi. Tenrei ngah keren hak sini ke badan ke mo kamet jeng i sebenra ano. Akhwat pajba buan ha. Te imat pajba ku sini te. Mundan ke protokol, mundan ke restriction, mundan ke. So sepak ngut buri ya dan sini batet. But kalau long baik Atisha kejing, I mensim, but kejingnya yok snow iki bakim pat yok snow. Hakabang kalau ong ba, badeng silau li buri bu pelah, ndai tang badeng silah, ndai badeng pelah. No ulala pun tunggu. Kan iwa biarkan dia.
hau arajar ibat tu kedai na 88 berapa pendai tu kipor da slip ibarat ngelakran itu sih kata ru da slip kebarat walaupun kongo yang speaker dengan Meghalaya Assembly hadirin yang kata slip sangat ia milih kisah wing disqualified na assembly but kita kisah ngut kita appeal ke la posiro Supreme Court na pra pendai na po na buai na buat na pulai ikut ke Supreme Court agak bakut jong pendai pulai maras na pendai pusat ke ai ke order jong kan adon ke order ru ham 94 baka jingle jong speaker jong Meghalaya Assembly ke bakalah terkipat tu kila kut no kita sangut katel jong kira kut no ke Supreme Court ke lamut ban komisitom yo speaker tu kuar ndri I have got all the records ngakren dia kata nak record di babiang dan dia kut no kata pum kata ro bala jateng hai tai slip jong badeng sila bola lakon pegongo badeng gaji speaker ulala ngaraya turu ulala ban pegongo ru kaki padar sengil menyelebek suci cita sebuah bangsa ram konstitusi Yongki deputi siapa tak kira ya bisa kira ya nong syuk tak sengil sengil tep kelalong sengil kebaya yo jing tep bon gay te kikam ki jong badeng sia ki ba sa jing kan ma du ta ngamla ban kelan kebaya sia ban kelan nomor hakapor budang long CM ru tu puan 2004 ada bakut te ngaruh madan hangi te kadai ke ba long ba roni mentan pakilai don kingat mi kingat tarkot pentar ter haku tu popuar bading sila udang don la ka jong ka jing sung thu ngalakren kun taru entah ya segi ke batet yu lesi ka jing I jing u yo uranium ka long laka jom macam ini, ngong kumtah betul sekali. Mentaruk menong kumju ini. Bat alik senai ke suruk, saya semau thoba, ya kata ngilai lepek, ngilalap yang tak suruk. Bat aku tu kupur, kino kibor, berpersia uranium, buat yang lo berngemru, berhakim, barune uranium, udai Umar, pok kendau, jom kesokar India, berkesokar India ke don kami nak bentagi medical science research program bakal berngemru bakino kino persya untuk undaluan biang pan hak arja kan riu kalau job ikan by election nanti nolong krem imat kelawan kakak yang suatu ba imat kadon ni kecing ba imat kadon kecing ba dulawan na kani arja kan riu upun benabung Ndai syuk banyak ti euro. Ndai syuk banyak ti euro. Walaupun benar kata. Te ubriu yo iya kata por kumto imat ndalah ya ke por kusung thu ba imat kamlong. Walaupun baik ke stand la jong ya ke opinion la jong bat ngai ba wong kanulong ti euro. Nomor kedik umot doi mar badon ka tu ani bentang yang ya pek dah. Te kita gi long gi ba ya dai batu badeng kijimta ki babha ki bolale kilom ki basa di kenal ulauan ramu aji syai ke marriage act ulauan ramu tu por kindeh itu ki arjastan dan rio san dan rio itu ki por marriage act te hendak bon rai kata apa ya kata haru wala ada kan yang tai ko ba si betul. Bola kerkik bah. Kecing kerkik bom tip show. Tengah lapan ngalah kedau bagi kita ki hang ni hang tai dong kam pun bet shua. Dong kam bet shua nomor lai ti du haki rang ba shnong hak kata kamari cham. Ba. Kino ba shnong la takiwan sijur menong bangi gila ya don jinga dei tengi syong no nyalong no si mo ying sistem silok setengah unono rumah silong ubam punya tho kumyutan bersitop
Kung kotar kalau kaan kena pek juga sila tegi buan baik nak buat senang teh nyum teh wan beriu mana sepoi poi west na west poi jentia poi sila saya ingin lewat uno bokumno kano bokumno dengan ni ngakira ni ngikatan ong apsua siam apsua nama bakane kaan kadang dunah mintai ka tam senistai kan berbiang kene kan pun kulmar sigun kan pun kulmar sigun ndai jing yu i jung badeng sila kalau kepada iba kerja kerja jumi kalau kulmar kan tak suka kerja itu kalau kepada iba banuan rana banum dan syuk gini dia syong kulmar dia fet dia tar te wan rakyat dah kata kerja itu mereka ain tak tempat biang bi kerja ini lah ain biang kau pun biang syua namar kadang khor lo kebahap kusut kot siris kusut serti bah penbiang penbit bah dalam dia kata atas sebenarnya kuana hiban dengan pas kata ketua teh ngau kini tekan empat penpera penban pensau penban di kilong sem jongi tu pada ngom penuh kan ngom ta kan teh song kan pelat lagi ni jingkun ma hanta ngom kani ke anjung pi kaban penpera kilong sem ngatar ku house dan ngatar house berarti bodoh hajan tu trail lo kenduk sekarang ada untuk syuk dia punya syong lala kejong kami uang hadir uang ni laju ya semua siapang kita kiri uklan yang kipor benda nilai ya semua yu Samson udah nak Bible ru nilai ya semua yu tau Hercules buat weng kiri uklan yang percaya nilai ya semua yu Tarson hal ni udah terkot orang ni udah terkot habis kau jangan lagi kita terkot tapi buatan kan dia kita hal tu hari kan dia juga tu komplit tu uang pun banding bangada itu terkot tu kalau kira itu sih minta apa tiap you ya kajuk lah kira banding imat kecing kerja jogu ni ngintip imat gon kecing sengau imat kata jong usung tu bakamlong kata ka berjerok imat ngong kata ka penlong yu bawat la kata kaan ke mangalo menga bakadang khor kan kadang duna penbet yang itai umla benam baru ku abadi pas ngong imat usung tu halade bakarta jong kamdai ke berjerok tinggal seorang ba tahu penong yu pun kerki pun kiai dan rai agak sengi ke bangalet agak nyau terik ketuka nyau terik ke por ba klat ngadalet jemir nila ya adam katanya tentang orang ke por udah nawud landu laya pun benga bakum tarter ngadalet itu kemir kadang kuwi ke register haying condolence register ke kiasan huruf kiasan itu tengah aku kemir te por bangalet nyau terik te ya dah arut langut ya san ngaruh san teh kata register untuk dia Tarson lesu lesan syamsuk haji yang boleh nak takut bat kata kesini mengakhiran pak condolence hak tu sing haji yang sitap ngai tu kataru kalau ngajia risa ngom tip syuk teh ban kran sepang badeng kan sibun kapor nah nampak syuban keren nampak sibuan kiai la report la kari ki news media news channel dokumenter te nga mata kasih nga syukun pau itai benta nampak ngilai kenduk lang ba deng ha kani gayeng arsen tengah semua ba kelong sejak kenduk i kejat menriu banduk no ha kani ke puar hukum kani ya weni girang ba ubala contribute badu bangi dang soto badang la suruh ban contribute ki puak ki banwan tendai kalau jano pembaga di banja ngasu penpau ni minta sengi ku bayar penpau lang di parlok barok dengan ngai bakalong sisia ka tindu nak minta jungi ku kejat riu riu basulun riu ba bun kinia jutang kin komperkan tu te tongnya kemen ba kenika yang do ba jungi minta sengi ila ai burom yu kumta bagi garuk nak lentunga duai nak tepat nak sanut baju apa
kerben pak masih ju kan yo hila ka benta jang ka benta ka ba dehok yo please go Mr. Chairman sir harung ayang ne mansi mentalang hak ne ka condolence resolution bawan ra ka CM Batan Buram te nga paru ba niyo ban yetre lang ye ki hadin ba ila job ye ka by election house ne ma khan arajar khan reo te ka ba kapor ba kan mau nga ha to kapor bang ye ki people leader apo ko ye kamera te mai pelong thumai bawan te da kum no ilong I ramba ba kumala kran khmat ki ni ki paralok member ba dei briu ba la ban convince ha ka to kapor nga kan mau ba don congress ru yong ba nga nganum yele election chu jit yang aku pilih dah. Te kung kataru iyo te ne orang ba sisha o de orang ba balado senyang bon ki kung balapan pau ki member ki bakran sakmat. But banjuru ya kene ki dorbar kur dorbar snong dorbar hima ngakan maru ba wanra ya katoka social custom of lineage bill kuran jur bah ya kane ka songkha khle bat ni lele jaka ban ya lab bat I ba nang ni sakpat nim dei re ba ai lat ban ya ki jat ban ri jongi ban songkha khle ngakan no sin bang ye le cha snong ai to nong lai ban kot hi to oh asono oh sepano sela hangta pait ba akadai ka sniyo kadai ru ka por ba slap jol tamang pait ba ki wan ban snap ni bahoj menjwa ila khot u padu u mama madu ya u dukhar no nadu munta inde re ban along kumta ngi de ki jaj ban riu ki bakerpang ki barit pai ndai ndalai kumta kamut kene ka jaj ban riu jongi kan du jaj no te shisha kalong ka jingdu nong ka bakrau ba mindu ya kumne urang ba ha ka por ka ba ni kumkari ka jaj ban riu mi don kam te kirim melakukan pau ba bon bagi bil ka clan bil wat kane ka ILP ru kadai ka ba lam khmat ma ihi ba ka sarkar kala simkhya bat ha ka khatar tarikh bunai December ka Meghalaya state legislative han rangkat bat ki seng bhalang ki ba up shabar ban yo ya kata ka resolution bat borok ki amele ki la sang te kadai ka kam ka lam khmat ma I tingim dei re ban krak ya ka kam ka ba bhaji tengaru nga sene nga yen ban penpau ya ka jing smolem ka jing khlat no jong badeng HS shila ya ka yin kasem ang baro ko wei ba ai ba play nong bo nong thau nong don rangkat bat I on ai ka man sem ba jing ya thai te I khuble shi bo